Et notre motif qui fâche, c'est que le général Mayanga Wakishuba, qui est numéro 2 de la réserve armée de la défense, censé qu'on l'a intégré. Impamvu ituma habaho umwuka mubi nuko General Mayanga ari nimero ya kabiri yagombaga kwakira amafaranga agenerewe ishyirahamwe ry'ingabo z'igihugu rya Wazalendo. Nyamara ayo mafaranga ntiyigeze agera aho yagenewe aribo Wazalendo. Mu by'ukuri uyu generali yakomeje kwitandukanya n'igikorwa cyo kunyereza amadolari ya Amerika angana na miliyoni 8 yaragenewe gukurikirana no kugenzura ibikorwa bijyanye n'umutekano w'abaturanyi. Ayo mafaranga akaba yaratanzwe na leta ya Kongo anyuze muri Minisiteri y'Ingabo na Minisiteri y'Imari. Aya mafaranga yagombaga gushyirwa mu bubiko bw'ingabo z'igihugu, ariko bivugwa ko Lieutenant General Padiri ariwe wari mukuru wari uhagarariye cyangwa wayoboraga General Mayanga yari afite inshingano zo kuyayobora muri icyo kigo. Yaranyereje rero afatanyije n'amatsinda y'abo bantu bakora nk'abamafia cyangwa amatsinda akomeye atifuza ko umukuru w'igihugu agira amahirwe yo gutsinda no kugira ku ntego ze zo gutsinda iyi ntambara. Nyamara uyu General Mayanga na Padiri ari nabo mu bantu bagaragaje ibibazo bikomeye nk'uko amakuru y'ubutasi abigaragaza. Ibi byaje no gutuma habaho inama ikomeye yahuje Minisitiri w'Ingabo n'abandi bayobozi, aho uwo General Mayanga yavuze amagambo akomeye agaragaza ko we ubwe ari ku mwanya wa kabiri, naho General Mayanga akaba ku mwanya wa mbere, mu gihe hari General wa gatatu izina burya bivuze ntabwo naryumvise ngo ntabwo bigeze bagira uruhare na ruto mu gushyiraho cyangwa gukurikirana amategeko ajyanye n'igenzura ry'igihe n'ingano y'amafaranga asohoka buri kwezi kuri konti. Nyamara ayo mafaranga ntiyigeze akoreshwa ku byo yaragenewe. Ayo mafaranga yakomeje kugabanywa hagati y'amatsinda y'abo bamafia ayobowe n'abantu bari mu nzego z'ubuyobozi. Igihugu cyayobowe nabo mu gihe cy'imyaka 18 hiyongereyeho indi myaka 4 yari amaze ari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Ibi kandi nibyo byabaye intandaro ikomeye yitabwa muri yombi rya bamwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare barimo n'Mayanga. Ngira ngo mwumvira rero uyu ni Jules Mulumba. Jules Mulumba ngira ngo muramuzi, n'umwe mu bahoze mu ntera hamwe nk'uko mu byiyumvira. Na makuru akomeye cyane, na makuru agaragaza uburyo abazalendo batangiye gusubiranamo na FRDC. Usibye gusubiranamo muri ubu buryo Jules Mulumba agaragaje, ngira ngo murabizi ko bakomeje kugenda barwana hagati yabo mu bihe bigiye bitandukanye, by'umwihariko abazalendo bakaba barahanganye muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri Uvira, ndetse naho bahungiye bakaba bakomeje kurwana. Uyu Jules Mulumba rero akaba ari umunyamuryango wa FDRL witwa Jean-Claude Mbitsemunda Habyarimana, akaba ari umuvugizi wa Wazalendo wakunze no kugenda ahura na Chilombo Tshisekedi Kinshasa. Amafoto yakomeje kujya hanze bari kumwe bagaragara, bigaragaza uburyo FDLR na Chilombo bakorana mu buryo budasubirwaho. Uyu rero akaba ari Jean-Claude Mbitsemunda Habyarimana wihaye izina ry'ikiluba rya Jules Mulumba, ariko usanzwe ni Jean-Claude Mbitsemunda Habyarimana. Iwabo hose twagiye tuhavuga n'ubundi n'uwo mu Rwanda, inkomoko ye ni mu Rwanda, no mu FDR ukomeye cyane, ndetse akaba anavuga ikinyarwanda akigoreka nk'icy'abakongomani nk'uko twakomeje kugenda twumva. Rero akaba atangaje ko hari amafaranga angana na miliyoni 8 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyerejwe, nuvuga ngo agerezwa buri kwezi i Kinshasa. Yavuze ko ayo mafaranga abagenewe abo bagizi ba nabi ba wazanazi cyangwa Wazalendo, ariko ko atazigera agera ku rugamba. Nuvuga ngo aya mafaranga anyerezwa ntabwo ajya agera ku rugamba, nta nubwo azigera agera ku rugamba nk'uko abyemeza. Ibi wakwibaza uti ese ibi nibyo bisobanura impamvu abo bagizi ba nabi basahura aho banyuze hose batarobanura kugeza no ku bitaro? Ijambo yavuze mu itangazamakuru rikaba rivuga ko habayeho kunyereza amafaranga cyangwa bikomeje gutuma batsindwa, risa n'iryavuzwe na Minisitiri Muhindo Nzangi, aho ejo bundi yavuze amagambo asa nk'ayangaya, bikaba bihishura cyangwa bigaragaza ku mugaragaro ikibazo gikomeye kiri imbere muri iyo mitwe yitwaje intwaro ikomeje gushyira uburasirazuba bwa Kongo mu muriro no mu maraso. Wazalendo
none se ibi byose byari inkuru y'amafaranga gusa urwego rw'abanyabyaha runyunyuza amafaranga ya leta rwitwaje izina ry'ubupatriote rw'abantu bakunda igihugu ngo nibo bakunda igihugu kurusha abandi batagira ubwenge kandi bakaba bakomeje kugenda bica abaturage mu buryo bugaragara. AFC M23 rero ikaba mu byiri kurwana nabyo mu byo iri gushyira ku iherezo harimo ubusazi ndetse no gusahura umutungo w'igihugu nk'uko mu byiyumvira mu byatangajwe n'uyu Jules Mulumba umwe mu ba FDRL bakomeje kugenda bagaragaza uruhande barimo. Uyu akaba yarakubiswe muri Kivu y'Amajyaruguru agakomeza guhunga, ariko ibi nibibuza Chilombo kuba yafata umutungo w'igihugu amafaranga agera kuri miliyoni 8 z'amadolari nk'uko Jules Mulumba abishyize hanze akashyira amaboko y'izi nkoramaraso y'ababicanyi. Uyu umuvugizi wa Wazalendo Jules Mulumba cyangwa mbitse munda akaba ari za FDRL ariko akaba yihisha muri wazanazi. Jules Mulumba rero uko agenda atangaza kuko ngo no muri VDP Wazalendo nkuko akomeza kugenda abitangaza akaba rwose atihishira nkuko mu minsi yashize hari ikiganiro yagiriye ku muyoboro wa Ombe yamuhombeza agaragaza ibijyanye n'u Rwanda, ukumva ko ibyo u Rwanda bizi neza nkuko n'ubundi ari mu FDRL mu magambo ye avuga nabi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bya Jules Mulumba yagiye atangaza. Ibintu rero bikomeye cyane bikomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko gake gake bagenda bivamo, gake gake Wazalendo na FDRL bagenda bivamo bikagaragara. Ese izi nkura amaraso za FDRL Chilombo akomeje gukoresha nizo zizamufasha kuba zatsinda urugamba? Ese izi miliyoni 8 ku kwezi atanga muri FDRL na Wazalendo arizo zizamufasha kuba bagira icyo bageraho? Gusa nkuko mubyumviye uyu Jules Mulumba cyangwa mbitse munda Habyarimana akabubwe yitangarije ko ayo mafaranga anyerezwa. Uyu Jean Claude rero wiyise Jules Mulumba mu Kiruba akaba akomeje kugaragaza uburyo amafaranga abahabwa anyerezwa n'abasirikare. Ibi rero ni ugusubiranamo n'ubundi kwakomeje kugenda kubaho, avuga bagenda barwana mu bice bigiye bitandukanye, ndetse n'iyi mitwe ya Wazalendo yahozwe igizwe n'aba Mai ndetse n'iyo mitwe yose twakomeje kugenda tugaruka ya Wazalendo nabo ubwabo hari aho bagera bakarwana n'ubundi, dore ko mbere barwanaga nabo ubwabo bakica abaturage bakabashyiraho imisoro kugira ngo babashe guhaza ibifu byabo. Ariko Tshisekedi Chilombo yabonye ko aribo agomba gushyira ku ibere, aribo bagomba kumufasha gutsinda AFC M23 igisirikare cyiyubatse nk'uko byatangajwe kuva kera na Bintou Keita ubwo abivugiraga muri Loni ko M23 ari igisirikare cyubatse kandi gikomeye kinarusha ubushobozi ingabo z'ibihugu bikomeye. Bamwita Jules Mulumba, ngiye nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.